biti mnogo teška sezona. Ako se vratimo nazad godinu dana, sastavili smo ovaj tim za nekih možda 5-6 dana. Ovaj tim se nakon tog sastajanja 17 dana poslije toga počeo takmičiti i počeo pobeđivati i nastavio pobeđivati i do kraja pobeđivao. Znači mi pobeđujemo godinu dana. Iskreno da kažem da u tom trenutku kada smo se okupljali nisam ni sanjao da možemo da proizvedemo tako brzo jednu imperiju za ovu ligu, gledajući relatirano na federalnu ligu, koja je maltene bila neosvojiva. Za sve jedan uspjeh, bez obzira da li je to fudbalski ili neki drugi, rekao sam 1000 puta, to ne može niko sam uraditi, znači za to je potreban tim, za to su potrebni ljudi okolo, a samim tim i vi, evo, koji ste ovdje na preskonferenciji, ste bili dio tog tima koji je omogućio da mi napravimo jednu tako dobru sezonu. Što se tiče Stupčanice, ekipa koja je izuzetno dobra kvalitetom, organizacijno izuzetno dobra, jako dobar sparing partner je bio, kako se zove, u ovoj čitavoj godini, pratili su nas čitavo vrijeme u stopu i eto vidjeli ste da se to prelomilo na posljednjem kolu. Tako da prije nekoliko kola kada su me pitali u Stupčanici da li je to sve gotovo, bio sam dosta jasan da ima još mnogo da se igra, da je daleko od toga da se nešto odlučilo u toj utakmici. Rekao sam, u toj utakmici do kraja ćemo i mi iz Stupčanica da izgubimo poneke bodove i tako se i desilo. Na kraju sam bio uvjeren da ćemo da ostvarimo naš uspjeh i zahvaljujući mojim igračima, svim navijačima, vama svima koji ste bili prisutni, došli smo do konačnog cilja i sada smo jako sretni. Očekuje nas borba i pripreme za Vidin ligu i nadamo se da ćemo biti podjednako uspješni u sljedećoj godini. Evo, htjela sam možda pitam kakvi su planovi, s obzirom da se ponovo vraćamo u Premier ligu Bosne i Hercegovine, a od one tamo sezone bit će i smanjen broj klubova u Premier ligi. Kakvi su planovi Slobode da imamo što bolji skor u Premier ligi iduće sezone? Pa iskreno da vam kažem, prije svega želimo da završimo ovu sezonu, sutra je kraj ove sezone, tek poslije toga može da se priča o nekoj budućnosti i nekim planovima za buduće. Naš cilj je prije svega da sutra povedemo utakmicu i da sutra zadovoljimo naše navijače i igrom i rezultatom, pa tek onda možemo da pričamo i da pravimo nekakve planove za buduće. Kao što znate, rekli ste da je liga smanjena od sljedeće godine, što naravno predstavlja jednu otežavajuću okolnost svima, ne samo nama. Tako da mislim da je Sloboda dosta dobar i veliki klub, jako dobar organizacijni, svakako da može da se suprotstavi svim problemima koje Vidin liga donosi. Vjerujte da federalna liga nije nimalo lakša za igrati u poređenju sa Vidin ligom, fudbalski gledano. Hvala. Da li vi ostajete trener naredne sezone? Dotle još uvijek nismo došli. Ja za sada vodim sutrašnju utakmicu i nakon toga ćemo imati malo detaljne informacije sa ovim ljudima što su ovdje oko vas, što se ne vidi iza kamera. Tako da odgovor za to vam ne znamo reći. Još neko pitanje trenera ili Komazeca? Ukoliko nema, ja bi sad